ɗon e tan ko yimɓe duuminteɓe e lefte wonoɓe e lefte ɗe ɓe yiwata e muɗum ha ñande dargal ngal dari kañum e yimɓe wonoɓe e nema kadi ɗon tigi ha ñande dargal ngal dari ko ɓe noon e ɗiɗi wonɗo sen ari e ayje qur'ana ɗe e hadisaji rasul sallah sallam hadisa anay ɗo o udditana laawol ayeje hadisa ana o udditana ayeje laawol rasul sallah sallam maaji si tawi neɗɗo julɗo moƴƴanaɗo fokkitiimay ko Allah subhanahu wa ta'ala imminay malaykaaɓe ɓurɓe labeede e malaykaaɓe makko ɓe o ƴetta kasange ɓurɗo labeede ɓurnaaɗo parfe ɓurɗo uurude o ƴonnate o inna jeyaaɗo an ɓe aray wargol mo jooni taw warooɓe mo ɓe ngado on hewtude ɗon yo ɓe taw on ɗon tawanelan mo ɗon haa gasa yeeso ɗon mo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo si ɓe waɗimo waɗon mo ka kasange addanonmi mo ɗo ko jeyaaɗo malayka ɓe ara ka on wareteeɗo ɓe hewta ɓe jooɗo hewtugol maɓɓe watta une seconde hara waroɓe ɓe gewti ɓen no warooɓe ɗum mettaɓe ko ɓe dayɗo woɓɓe gooko sabu kamɓe yurmede ɓattaki ɓe yiɗa ha saaga ka ɓe watta ko ɓe watta ɗo yiwgol goɗɗo goo sago maɓɓe ko kamɓe ɗum e wareteeɗon ɓe lettamo ko ɓe lettatamo kon haa gasa ɓe wariramo no ɓe faaliramo warirde ɓe ara tumɓeta ɓene kono waddi on ɗo no ngandina golle mum ni ne ɓenna ko Allah o lanɗon immini men oɗo ko jeyaaɗo makko ko Allah imminima on say noon malaikaɓe ɓen noon si ɓe fuɗɗike warde o yak malaikaɓe arɓe ɓen yeetomo hey ko a yokaari ko a jeyaaɗo Allah ko Allah immini men ko a naatowo aljanna jooni ka hulu ko ɓe geray ma ka hulu mayde ɓe wata suno jawle ko wonɗa accude ko hiɗa marana ɓuri ɗum hiɗa marana moƴƴere ɓurde ɗum ko henndotoɗa jooni ɓe ara ɓe yeetomo haa gasa ko ɗum Allah subahanahu wa taala daani jooni noon si tawi hewtiɗon ɓe malaika ɓe warimo haa gasi on say ɓeeɗa ƴettamo waɗamo e kasange on naɓamo ko Allah subahanahu wa taala ko ɗum Allah daani inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun Allah daani ɓen jeyaaɓe Allah subahanahu wa taala daani ɓen jeyaaɓe wiiɓe kañum jooma mum ko Allah ɓe woni e programme Allah o sangane ɓe mayata malaika ɓe tippoto andi aya o wi tutta tanazzalu alayhim malaika tippoto e maɓɓe ganda ko wonde ko hadis o yeeti en ko wonde ɓe tippoto ka jako fewdoɗa ɓe tippoto ɓe ara ɓe inna alla takafu taw hulu wala tahzanu wa taw suno wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun andite aljanna mo fota ɗon on ko toon fuɗɗi ɗon yilto kadi Allah hollita kadi malaikaɓe kadi hollita ware ɗat jon on lannani hay si ɓe warama ko kamɓe kadi nahnu awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah ko minen woni aliyeɓe mon ka gurdal aduna e ka gurdal laata malaikaɓe ɓen noon si warimo ɓe ƴettamo ɓe waɗa e kasange o ɓe naɓamo ko Allah subahanahu wa taala kammuli jeeɗɗi feƴƴete hewtoye ka wiyeteɗo Allah won kala kammu hewtago malaika ko woni ɗon kon fof tabbanaymo garda ko hiwroko haray Allah signali malaika fof wondema mo mari jiɗo tedduɗo mo inviti ka makko ga haray mo tori yo jaɓɓe malaika jaɓɓomo ha kammuɗi jeeɗɗi fof mo hiwɗede mo jaɓɓede ha o hewtoya ka Allah so hewtoyi ka Allah subahanahu wa taala Allah wi adde deftere ka sifa ɓe windeteɗo deftere nden adde Allah wiya windemo inde nden ɓe winda inde makko nde Allah wiya takkanemo ɗon nimol ɓay tawi ko alpha ibrahima o wiyete na kanko tu wiyete alpha ibrahima ɗo atna Allah ka kono gasa kanko tun jogui 342 o takkane ɗon numéro donc aya alqur'an ari expliquane ɗum kadi Allah daali onon ɓe malaikaɓe tawaɓe ɗum ɗo wonanelal seede oɗo si dalngal ngal dari ke mi waɗoytamo ko boni ko aljanna mi naadoytamo ko ɗum noon Allah daali kalla inna kitaba al abrar la fi illiyina wama adraka ma illiyuna kitabun marqumun yashhaduhu al muqarrabuna Allah daali ɓen ɗiggamɓe Allah subhanahu wa taala inde ɓen no windi e deftere wiyetede illiyin kon ɗum no wiyete illiyina kitabu ɗum ko deftere marhumum waɗade numéro ka ande o waɗanano numéro malaikaɓe wiyanno won seede ka o daali yashhaduhu no seeditano ɗum al mukarrabuna malaikaji battinaɗe on say noon Allah tan si tawno na ko daari ndimi fodunoji
oɗo wonayno takko an ɗo ha ñande dangal hara ko min jiginade tamo ka aljanna kono ɓay mi fodino mi hunnayi Allah jangana malaika ɓen ɗon aya o minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mi wi'ino koye mayri mi tagi o leydi koye mayri mi ruttata on kadi koye mayri mi yimmitinta on kadi jon naɓemo ka leydi malaika ɓen noon naɓa mo ka leydi hara ɓewno ɗon ɓe yimɓe ɓen kadi jasiga ɓuru naɓiɗo wombo wangal ha kanko tigi onimo hewtoyino dow kan on say ɓe waɗa ruhu on e makko non malaika ɓen noon saaga yimɓe ɓen surruɓe ɓen o accinande hito maɓɓe fes malaika ɓe landotomo ɓe tappa mo o immo jooɗo ɓe fuɗɗomo noon lantaade kono kala ko ɓe landimo par ce que Allah ƴettanino wi'ino nahanu awliya'ukum kamɓe woni allié mana on aya kadi ko ɗon arta Allah daali yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli sabit fi lhayati dunia wa fi l akhira Allah subahana taala hino engatana gonɗinɓe ɓen konngol tabitugol ko kanko wallahi kala ko jannguɗa qur'ana ko hunjiɗa o ko hunjiɗa hadisu o si a ɓenti landikema tina Allah wiwma ko ɗum ɗo wolata andata ko wola ko ɗum wasi Allah wi kanko tabitinnata ɓe konngol ngol ɗon kadi Allah wiyamo si ɓe ari ko jiyaɓe am wata huluɗo si ɓe wima hunde kaari wiw ɗum ɗo si ɓe wima hunde kaari wiw ɗum ɗo ɓeynay tumman rabbi ko Allah wiya wi ɗum ɗo man nabiyu ko Allah wiya wiw ɗum ɗo wiƴat so gayni jabade fep holɗum malaikaɓe ɓe watta ɓe udditanamo dambuɗe jahannama e ayde mum fof e façon lette e bolle ko woni e mum fof o huuɗa o ɗen o sikka o perdi malaikaɓe ɓe wiya komin landinoma ɗo gon si a jabanoki ko ɗo naataynoɗa ɗo kono ɓay a jaabiki accumen holle werdema nde ɓe yaltina aljanna e wurul layni e calɗe ko won ton ko fof ɓeyna ko ɗo hotoyta si dargal ngal dari ɓe yeesomo ɗum ha gasa on say riwayaji ko wi wonki makko ki waɗe e sondu yaa e ɗin citeji ko aljanna to wirato ha ñande dargal dari aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum jami'an fastaghfiruhu al-ghafur rahim rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma ko oɗo noone woni noone arata e gurdam wuureteɗan ɗan e on hayatu barzakiya en tokki Allah subahana taala e Allah tawno en e catégorie ɓeeɗo o amma noone ɗimmo o immintinagol hadis o rasul sallah sallam makisi ko malkisaɗo noon woni mayte immina malekaji ɓurɗi kaano ɓurɗi hurɓinade ɓe arta e kasange luuɓuɗo mo ɓattotako ɓe ara ɓe tawa ɓe a malaikaɓe arɓe wargol ɓe wiya ko ɗum addi on ɗo henna ko min imminaɓe fi o miɗen immina littugol o ko ɗum addi men ɓeeɗa weltoki tan saabu kamɓe kadi ko ɗum addi na yurmeteɓe ɓe nanga o saga ka o mayata ɗo ɓe piyamo ɓe pentomo hawma ko tawi hoore makko wonki ɗum kum fokkita iwi ka hondu ka feɗa hon bimana ka hondu koyngal ñaama mayɗen ko ɗon fokkitirde 1 centimétre ko mayde nden buusat muuseedi mum ko eɓɓindirte ko tuma neɗɗo darna seerawal mettungal waɗe ka tumbere hoore makko seeri reetoyi haa o maaya ko ɗum woni muuseedi 1 centimétre ko mayde nden sortoto e ko ko noon noon ndi muuseedi jokkata mo mayde nden sorto ara haa ka yaltugol ɓe pentomo ɓe tappamo kadi nde puɗɗitoyo kadi to nde yalta hara malaika ɓen hino jala mo wiya akriju anfusakum yaltine wonkiiji mon ɗin ta kamɓe woni ɗi bugitaade ɗon kadi fiyoɓe lekko aya tabintinnani e wondema no woodi yoɓe e jiyaɓe nde ɓe maaya malaika piyayɓe aya qur'ana yettigen ɗum ka soratu muhammad allah daali fa kayfa ida tawaffatuhum almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbara ko honno ɓe gertoyta sangane malaikaɓe ɓe nde wono wara ɓe ta hiɓe bentoɓe hiɓe piyate ka ɓaawa on ɗon ko noon o firete ha wojjiji sorta siki sortama malaikaɓe ɓe jetta wonki makko ki ƴettamo waɗamo e on kasange luuɓuɗo ɓe inna ɓe nabudemo ko alɗo ɓe fokkita tum ɓe ara tum kam addangu soko wiya oɗo nattodi makko ɗo o tappantake garta fo o alera affaire e dow tawa ɓe jinda kammuɗi fof ɓe ronka yiide espace o kaɓe natta wiye oɗo natomo suudi ko wannoon aya wiino ɓeɗo yata toon inna alladina kafaru wa kadabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu alayhim abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alqiyas Allah subhanahu wa ta'ala ta yimɓe yettuɓe haa kadi ɓe fenni ayaji alqur'ana ɗe ɓe mawni kinnaniɗe kadi Allah taali ɓetton dambuɗe kammuɗi ɗi muɗitantako ɓe tappantake oya garda fu naani e fii kadi wala yadkhuluna aljannata
ɓeɗɗenata ka aljanna hatta yalja jamalu fi sammi lqiyam ngeloba nomo fotata jandugol no tuma mba naatiri e wujjere mesalal wo wujjere mesalal ngeloba si naatiɗo yaltoyi Allah wi ko on say ɓen natta aljanna siki ɓen ɗon natta aljanna ka on say noon on noon o adde kanko kadi on aɓe ka gaburu makko wallinen tuma nde yimɓe ɓen gayni yaade fesɓe o accinande hito hay gooto ɓe ɗaara sappa mo ɓeyminamo ɓe joginamo ko ɓe landimo o annda kala ko ɓe landimo o annda sabu kanko e Allah ɓe aldaaɓe kanko e heɓaano nahano awliya o ɗum o kanko tun e maɓɓe ko ɓe landimo o annda ko ɓe landimo o annda on say ɓe ƴaltinanamo aljanna o e kala e nemaji ko woni e aljanna ko mo yi'a fof ɓe ɗinati a jaabino ko men landima kon ko ɗo naata en kono ɓay noon a jaabaaki accu men wadda ka naattaa ɓe udditanamo ayde jahannama e lefte mum fof o yi'a fof ɓe nattuma darngal ngal daro yiwo ko ɗo naatoyta a nani ɓe fuɗɗo noon lettugol ɓe adda ɗon ɓolde ɓenna ɓe tabbay mo ɓolde nen nde ƴaɓɓande jiɗi o jeey taw négocie ha ɓenna on daare nde wootere taw si ɓe tabbimo ɗon nde wootere so haajji ɗo kala ko Allah tagi kon fof nana e hiɗo makko si wona malayika sino wona ɓiɓɓe adama ɓen e jinnaji o yiyatani colli no jooɗo nokku goo hino fija nde wootere ɗi immo biw nde wootere ko hito ɗum ɗi nani ɗi hawɗiɗi e enen en nanta kono kanji ɗi nanay on say noon ɓe mbiƴa mo haajji e makko ɗe luutonira ka gaburu ɓe immina bolle jogiiɗe ɗoon ɗen bolle ŋatamo ɗon o letto koye ɗen lette o wonata ha ñande fof maayoyi wootal ngal ngal daroyi ko on tan o imminteɗo kono hino muskila makko ɗen lette ɗe o wona letteɗe ɗon koɗe muusi koɗe satti goo fof ko ɓe holluɗomo naane ɗon wonnama ko ɗon o naatoyde si darngal ngal darki haray mo huuɗi ɗon mo huuɗi taragol darngal ngal wallahi ko ɗum waɗi ñande darngal ngal daroyi tun o sikkay koye danki ɗaatuki o waalino ɗon e hoore ɗen lette ko ɓe wiyata man mbatana min markadina hada ma wa'ada arrahman wa sadaqa almursal e hino alhaali yimɓe yettuɓe ɓen e gurdam maɓɓe ɗan ka gaburuji maɓɓe e torki Allah subhanahu wa taala yallah dan ɓen allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba wa arina albatila batila warzuqna ijtinab allahumma izz alislam walmuslimin wa adil ashirka walmushrikin wansur man nasara alislam walmuslimin qumu ila salatikum yarhamkumullah aywa Allah subhanahu wa taala o daali fa kayfa takfuruna ko on no yettirton wa kuntum on laatike amwatan ko on mayɓe summa refti yuhyikum o wurna on summa refti yumitukum ko wara on kadi summa refti yuhyikum o wurna on kadi e ko honno ɓe wawirta e kontede mayɓe ɓe wuurali taw jamil jindan e haray gurdam waɗay taw si mayde waɗa haalatake fi mayde hara gurdam ala donc haray wonde tawno si tawi hunde maayi haray nde ala gurdam hande kadi nde ala civication nde dunkata hay hunde no wawi wasi tawi ko maayi no wawi wasi ala ko ɗum wasi Allah noddi alhaali maɓɓe on ɗon mayde ko istiara ko luɓa ɗum ko min balagatil qur'anil karim on faami ko faandi ko on mayɓe ko ɓay hari na on memminotoɓe na on waɗoɓe hunde on exista quoi ko ɗum o faandi ɗon ko on mayɓe par ce que no woodi ayiji alqur'ana yewtude tawana ko luɓa kon tigi tigi ta ko alhaali maɓɓe on tigi aɗoɓe arde quoi aɗoɓe taggede no ɓe wonirno noon aɗoɓe taggede no woodi ayije wolude tawi na mayde woodi na istiara Allah no daali ka suratul insan hal ata ala al insani hinun min addahri lam yakun shay'an madkura ko ɗo woni aslu on tigi tigi yarli arade neɗɗanke o tan immorde e gurdam tawi no woodi piiji goo existirde kono kanko tigi on o wonaali hunde woletede fi mum par ce que hari o ala o exista e aya goo kadi ka suratu mariam Allah daali awala yadkuru l insanu anna halaqnahu min qabl wa lam yaku shay'a on mbama ɗi neɗɗanke o anndita wondema ko menen woni ko tagi mo hari o wonaali goɗɗum par ce que o exista yon si oɗa aya ari addi kalimatu mawtu haray ulama en ko istiara wiyata haray ka balaga nattirte on atti hakke Allah subhanahu wa ta'ala imo sipitori moƴƴagol e tagore makko nde ɗum ko sifa makko no ko yaajuɗo yurmeen ko jaɓoɓo tuububuye qur'ana wi ghafiru dhanbi qabilu tawbi
shadidul iqabi dhi tawl. ɗum ko sifaji ɗi o sifi hoore ma, yani ko hafranowo bakkat, ko hafranowo bakkat, ko nototoɗo jaɓɓo ko wiyete tububuye ko. selli e hadis mo rasul sallah sallam pilli wondema ñande wo ñande tuma jemma on hewti tataɓal mungal taguɗo on hino iwa ka o woni to, o ara o tippo ha ka kammo adna ɗo, o wiya ko hombo e moɗon bonninmi hanki o torolan mi accanam. en jaɓima ko nelaɗo allahu lanɗo hino tippo ko selli kon e pinde men nde, pinde meɗen nden ko wiyete aqida ahlu sunna wal jamaa, ɗum hino jaɓi wondema allahu lanɗo subhanahu wa taala imo tippo, o tippora honno en anda, o wonira honno en anda, kono hiɗen jaɓi himo tippo, o tipporano o yiɗi tipporgol noon, tawa kadi kono feppodiri e mangu makko ngun e teddugal makko ngal e laamu makko. ko sifa ɗin woni konnguɗi men, sifa ɗen hadisaji artoɗe telemma noon. musidɓe julɓe tedduɓe, Allah subhanahu wa ta'ala himo yaaji yurmen, himo moƴƴo e ko tagi ko, ɓanginani en ɗum no feeñiri e no laaɓiri kadi kanko Allah. ko kanko woni yaajuɗo yurmen mono yaafo bakkar, o yaafike jiyangel makko ngel rewaali mo haa hande, ngel tawata ñallal hay gootal ngel mankinaali yettugol, o yaafi ngel, o accani ngel few. woodino neɗɗo goo wuurunooɗo duuɓi heewɗi no mari ɓiɓɓe, ɓay o nawi, o ronkiti, o nawni, o anndi o maayay e nawnaare nden, o noddi ɓiɓɓe makko ɓe, o inni hiɗon anndinmi, ɓe inni ko holno anndirɗum mi, ɓe inni ko a baabiraawo moƴƴo, wo mi heɓii on, mi neyi on, kono on anndala. Allah tagaali bonɗo ko hewtitiimi, kala ko Allah yamirnoola yo mi waɗu kon fuu mi waɗaali hay nde wootere, ko Allah haɗinmi kon fof yo mi accu ñande wo ko ɗum mi jokki, awa hino noon miɗo mayde. jooni noon mi torike on huunde wootere, imi maayi ɓuɓɓe yiite, ɓukkollan toon sunnon mi haa mi wona ndoondi, ƴetton ndoondi anndin sendi toon pecce ɗiɗi, nde a feccere bugo ɗon ka yaasi, nde a feccere unoyon ka baaru. o maayi ɗum ɓe waɗiri noon tigi. Allah subhanahu wa ta'ala hawtindiri ko bugano ka yaasi e ko bugaka ka ndiyam, o moƴƴintinni mo haa moƴƴi, o noddi mo inni kaari, o wi naa, o wi ene ko honɗum yamiranɗa ɓiɓɓe maɗa ɓe yo ɓe waɗiri ni. o wi Allah ko wata e yiidu. o wi ko honɗum añirɗa e yiidu, ko min taguma ko a jiyaɗo an, ko mi jooma maɗa. o inni Allah ko halduɗen kon mi hunnaali, Allah mi hule. Allah wi hulɗalan, o inni hi, o inni ɓay a hulila, lette ɗen ko min jeyi, mi armini ɓanduma ɗum e lette an, aljanna janɗimminadima. hadis on ko Imam Bukhari fillim. Allah subhanahu wa ta'ala mo yaaji yurmede himo moƴƴo e ko jeyi ko, ghafiru dhanbi qabilu tawbi shadidul iqab, ko sattuɗo non lette, zi tawli ko joomiraɗo yaajede molanade yurmede, nde andaka ka fuɗɗi, nde andaka ka hattoy kadi, ko o tagi kon fof himo yurme, himo moƴƴi e mum. Allah gal walakinna allaha dhu fadlin ala alalamin, Allah subhanahu wa ta'ala woni joomiraɗo ɓural mawnga e yurmede mawnde e dew dendanangal ko tagi. kono dendanangal ko moƴƴi kon fof ko ɓuri moƴƴade mum ko on mo o moƴƴori la ilaha illallah muhammad rasulullah. eɗen yetta o sabu ko yettiniɗo, eɗen juula e nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, on mo jam e kisi woni e muɗum, on mo Allah subhanahu wa ta'ala ɓurnani e ko moƴƴi kon.
hino e sifa makko ɓurndindingol moƴƴereji makko ɗi o watta fo e niveau goto e moƴƴereji makko ɗi o okkoray kala kono mo ɓurdindinna ko sifa makko Allah daari wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar jooma ma no taga kala ko faala kono himo suɓo wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar jooma maɗa no taga kala ko o faala himo suɓo kadi kanko noon si o suɓike o neminayi so suɓike o teddinayi si o suɓike o moƴƴoto e mum o suɓotaako goɗɗo haa gasa o jaatinamo kanko so suɓike tun o moƴƴoto e mum ɓe o suɓii ɓen fof o teddinɓe haa hatti o moƴƴi e maɓɓe haa o nandiiɓe siyoni ɓe o suɓii ɓen fof mo yewta fii jiyaaɓe makko o haala moƴƴereeji ko waɗani ɓe o inna ulaika al ahyar ko ɓen mi suɓii yo si mi waɗaniiɓe ɗum mi suɓi ɓe ulaika al ahyar ko ɓen mi suɓii himo ndaara ɓeyngure o suɓoo woɓɓe inna allaha astafa adama ɗon ko adama woni ko suɓii wa nuhan o suɓii nuhu direct wa ala ibrahima o suɓii ka ɓeygure ibrahima ɗon hanno wiya ibrahima ko ɓayna ibrahima ɗum suɓaaka nder fami ibrahima ko suɓaaɗo ismaila ko ɓiɗɗo makko ko suɓaaɗo ishaqa ko ɓiɗɗo makko ko suɓaaɗo yaquba ko taaniraawo ibrahima ko suɓaaɗo e taaniraaɓe ko yaata annabaaɓe guluuji ɗiɗo yalti e keeƴi patron o anndi allah moƴƴike o gaa ko ɗum wa so wii dennanaangal ɗo yo goɗɗo haa o moƴƴere nde o waɗani annabi ibrahima nde waɗugol mo annabi waɗa ɓiɓɓe makko ɗiɗo annabi waɗa taaniraaɓe makko guluuji annabi ɗo yo yimɓe ɓen haa o wii koɗi wattane hakkil ko weldi an wattakaza allahu ibrahima khalila allah jogitike ibrahima giɗo so waɗani ɗum fof weldi makko ko goonga makko gaa jon noon ko ɓe suɓii ɓen e jiyaaɓe makko ɓen o nemina e ɓe o moƴƴoto e maɓɓe haa picci ɗaasiba ko suɓondirɗen gongoy so allahu haray te weldi koye hunde wootere hay koye hunde wootere o haray koye gooto o haray inchallahu ɗo fof ko enen jeyi ɗo fof en henndike tawa weldidaaɗo e mum on hay nokku alaa hay soreeru ya ɗo fof inchallah ɗo fof ɗo kadi ko enen jeyi ɗo fof kanko so suɓike o moƴƴoto e mum kanko allah subahanahu wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yahtar ɓe o suɓii ɓen noon fof ko ɓuri ɓannude e makko ko ɓuri teddinde ko wiyeteeɗo mouhammad o oɗo waɗanmo haa o inne an ko heɓuɗaa kon ɗuuɗiigoy inna fadlahu kana alayka kabira ɓural allah ngal ngal laatike ɗo maɗa ko mawniyam ko waɗi noon allah yiɗi tawde kala yurmede e moƴƴere ko hoɗɗirani tagore makko nden fof ko yo adde haa e makko duñe e ɓaare ɗon ko tuma o ƴetti haa yoni wosi goɗɗo goo heɓ o haali wondema nemaji makko ɗi fof adda haa e makko o timmina ga ñande goo rasul sallah sallam weetuno subahaare ɓe julni sahabaɓe ɓurɓe mo anndude ɓe wano a seydna aboubacry wano a seydna aliya ɓen no jeeya e ɓurnoɓe anndude wiyeteeɗo mouhammad o ɓe yi yeeso ngon no henti morseɗen no sukki ɓe salmin tum ɓe maaki simoore jippike an hanki haa hannde simoore jippaaki e an nde allah waccimmi nde allah moƴƴi am nde allah okkorinmi nde allah foddinmi moƴƴereeji haa hewtineke mi heɓaali simoore hay wootere nde mi welaande mi weltori haa hewtinere simoore jente simoore ndek allah taali inna fatahna laka fathan mubina innano mene ya mouhammad fatahna lak honɗum woni ɗum komin yurnike men ndaaɗi moƴƴereeji komin jogii kon fof e nemaaji min udditanima ɗon dami monanagi ko an ɗum jeyi inna fatahna laka fathan mubina seede a udditanama ɗum liyahfira laka allahu ma taqaddama min dambi ko fiya mouhammad mbimen taguma ha hewti ñande o aya tippotoɗo kala ko bonnuɗa min siñi min accanima liyahfira laka allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara iwi ɗo kadi ha ñande feƴƴinɗa mayɗa kala ko bonnituɗa yeeso ɗon min siñi min accanima kadi wa yutimma ni'matahu aleyk e dennanagal moƴƴereji ɗi jooma joddiɗin fof yo timminɗi e maɗa ya mouhammad wa yutimma ni'matahu aleyk qur'ana wi wa yahdiyaka siratan mustaqima e fiyo oriente e laawol ɓurgol fewde e laawol ngol a woppitata aduna
aratata moƴƴere atta ha ñande tawoyɗaala wa yansuraka allahu nasran aziza e fiyomi wadde balɗal timmungal iwi hannde gañoma foolatama adna kala jihaadi ko a gañotoon Allah siñanimo ɗum tawi ko ɗum o heeɓi jon noon oɗo qur'ana wi inna fadlahu kana alayka kabira ɓural Allah ngal ngal laaske dow ma ko ɓuri mawde kono dennanal ngal ɗen ɓuure ɗon fof ɓure ɗe Allah hokki ɗen fof hakkude kuɓeje otoore pisaji ɓiɓɓe kala ko okka kon fof ko ɓuri mawnude mum ko okkede la ilaha illallah muhammad rasulullah ɓe juula e oɗo e ɓen ɓattiɓe mo tedduɓe sembinnoɓe mo sattuno jaɓunoɓe fewndo o nodduno tawi on tawi koɓe yii sahabayagal maɓɓe ngal ko fiɗede kaaƴe e jakkitanede ɓey nguuli e raɗede e koɗoli mum kañum e ƴenne e soppede kaafaji ko ɗum ɓe yiwno on tawi ɓe jaggi ɓe andano village heɓoto e mum ɓe andano teddungal heɓotono e mum ɓe andano baleji kisra ɗin kañi e tapiji mum ɗin hettotono ɓe jaɓi Allah seeditaniɓe on jaɓugol maɓɓe ɗon sabu nden jaɓande nde ɓe jaɓunoɗon Allah subhanahu wa taala desidi hande kadi kala ko ɓe watti yeeso ko accude Allah daali as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansar walladina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhu Allah subhanahu wa taala daali adinoɓe notade ɗum ko sahabaɓe immorde e wonnoɓe Makka jaɓi kañi iwnoɓe Makka jokkitinelaɗon sallallahu alaihi wasallam Madina kañum e ɓe wonnoɓe Madina jaɓɓiɓe arɓe ɓe ko ɓe wiyete wal ansar walladina tabahum bi ihsanin ko honɓe wonnoɓe eɗon andi ɓay pergugum fokkitama sahabaɓe ɗuuɗuɓe hari imanu maɓɓe hewtali accitugol galleji mum e business ji mum fof jokka ka ala tere mum ala magasin hari gonɗinal maɓɓe ngal hewtal ɗon kono hiɓe gonɗini ɓe luttiti ɓawo kamɓe ɓe saliyaji ɓay noon ɓe luttoyi Makka ha hewti niveau ka ɓeya heɓunoɗon heya jokki kamɓe kadi ɓe jokkoy ko ɓe wiyete walladina tabahum bi ihsan Allah wi ɓen ɗon fof radiyallahu anhu ɓe fof maɓɓe Allah welama e maɓɓe hay goto Allah accitari ɓawoɗon ɓe no woodi no woɓɓe tippiɓe ka leydi men lagine ɗo tendindiranoɓe en ɓen sahabaɓe yenna mo ɓe faala huuɗa mo ɓe faala renoɗen e ɓen rentinen geɗalɓe men ɓen e ɓen Allah subhanahu wa taala kanko wi o accaniɓe fof wooduno e maɓɓe bonnuɓe bonnireji hurɓiniɗi wallahi ɓaawo aya on tippade kono Allah wonali mono firta ko yewti masalan yiltiɗo jihad ɗum ko minal kabair ko wiyete watta walli yawma zahab wonno sahabaɓe yiltinoɓe jihad tawna garta hay fus kafaje ɗen ɓe huuɗi kono madama Allah wi'ino o welamaɓe on ɗum wontuno ɓaawo ton Allah yewti fi maɓɓe ɓay fi maɓɓe mafini anini ha ko honɗum ɓe watte Allah daali inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'an innama stazallahum ash-shaytanu bi'adi ma irtakabu wa qad afa Allahu anhu Allah daali ɓen hununoɓe yawgol jihad andusi goɗɗo ko alama cande goɗɗo no ɗaɓɓande mo hujja on ka wi ko seytane mortini ɓe ɓe yiltinoɓe jihadi Allah daali innama stazallahum ash-shaytanu ko seytane mortini ɓe mi accaniɓe ɗum no nder ton no ka nder qur'ana yaye ka tota al imran o wiyey donc woodi e maɓɓe sahabaɓe firtuɓe gundo nelaɗo engagé molana tingol yimɓe makka ɓen mbi atakugol goto e sahabaɓe windani ɓe to leɗɗere amen e yaade heɓine modi ɗum ko bakkatu molanaɗo ka kono on ɗolle kadi Allah accanno ɓay Allah memmini yewtugol fi makko taw ukkoni fof dare qur'ana moƴƴa si goto bonni Allah ƴetti bonnere nden nabi e gonɗinɓe ɓe fof ande o accanimo ya ayuha alladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati suratul mumtahina ko on sahabajo woni ko Allah jokki yewde fi mum to fen on Allah accanimo seydna Omar wi nenaɗo ko honɗum wa oɗo luttata hakkude meɗen ɗo est ce que hoore o duwaka taƴƴede nelaɗo maki mi toriki Allah yo Allah dandak wowlugol konngol bongol sakko mi mema tawaɗo Badr ɓe maki ɗum kamɓe joni ko seydna Omar andi noon si taƴa mo wonta si taƴata tawi ko accanaɓe donc ko ronkugol meɗen famugol deftere Allah nden e siro mayre on e siratul nabawiya on ko ɗum watta si ɓeeɗano naɓay sina ɗum ɓe wawana hay goto e meɗen goɗɗum
ɗum noon musidɓe julɓe teddu ande wondema Allah subhanahu wa taala no waɗani en gurdanji ka adna ɗo ɗi wawete wuurude noneji e gurdanji ɗin gurdanji ko ɗi tati ɗe yiɗi yewtugol hande fi gooto e ɗin gurdanji ko wiyete alhayat adduniyawiya gurdan addayanko jam alhayat albarzakhiya gurdan barzakhiyanko jam alhayat al ukhrawiya gurdan lakarayanko jam jonno gurdan addaɗan ko ɗanɗa wonde wuurude ɗo Allah subhanahu wa ta'ala signali e aya wondema hiɗan existi kanjan e lakara ɗan ko ɗiɗi wa inna lana lal akhiratu wal ula ko minen jeyi gurdan sakkitiɗan ɗan ko ɗum ko ɓawde immitoya wal ula e gurdan aranan ɗan ɗum ko ɗan ɗo aya ko yimɓe ɓen tigi wonani hoore ɓe inni a wurni men laabi ɗiɗi a wari men laabi ɗiɗi rabbana amattana snatayn wa ahyaytana snatayn ɗum ko aya arɗo e suratu ghafir Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi o signalé aya go fa kayfa tattaqun fa kayfa takfuruna wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un donc kadi ko noneji gurnan ɗan Allah précisé aya o wondema ko ɗan noneji hiɗan ɗuuɗi ko honɗan no falɗe yewtude mum ko gurda wiyeteɗan barzakhu ɗan ko gurda wonɗan hakkude gurnan atuna ɗan e gurnan lakara ɗan gurnan janan hino ɗon gurɓiniɗan kadi neɗɗan kewol si wuuri atta ha maaji himo mari kadi ko o wuurita ɗon kadi ɗo yo daɓgal ngal ɗam ɗan gurnan ɗon fiiɗan falɗen haalde fi muɗum ko ɗan gurda wiyete alhayat albarzakhiya ko wiyete barzakh ko hunde wonde henjude piiji ɗiɗi hunde henjude piiji ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala o daali maraja albahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyani ka maraja albahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyani e aya go wa ja'ala min baynihima barzakhan ka suratul furqan yani kalimatu barzakh biiden kala ko wiyete barzakh lugatan ko hunde wonde hakkude piiji ɗiɗi ko ɗum wiyete barzakh Allah daali kanko ilini maaje ɗen ɗiɗi de memidirɗa ndiyal lanɗan ɗan e ndiya welɗan ɗan kono o wi ko honɗum haɗi ɗan meminira ino hakkunde majje barzakh heedode la yabtiyan ɗan tuutindirɗa jon noon ko wiyete barzakh on alhayatul barzakhiya gurnan hino adna gurnan hino laakara gurnan no hakkunde ɗon ko ɗan gurna wiyete albarzakh ko gurnan noon hawniɗan hurɓiniɗan on ande ko wiyete maayugol ko ko seeɗani maayete seeɗani maayete si wiyama kaari feƴƴini ko ha tumo maaya wonkiki sorte wontata ɗo wona wa 1 heure tan haray o wuuriti kadi o wonti e programme gurnan ko kadi yiltoye noon ñande dalngal kadi o imminoye noon o immintinne kono immintingol mo ɗon na maana ko maynoɗo no wurnitede si immitoyama kadi daroyama laakara maayete kadi maayete si maayama ɗon ko nden mayde juuti nden mayde ɗon hinde juuti saabu ko ɓuri ɗuuɗude e konngol joomiraɓe gande ɓurɓe ɓen no yaari ko duuɓi 40 maayeteɗo qur'ana wi wa nufiha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi l ardi illa ma sha Allah Allah daali wutte ka ala ɗum piito faɗɗe maaya kalimatu sa'iqa lugatan ko faɗɗegol kono ɗon ko istiara o luɓa ko maygol tigi yani maaya dennanangal ɓe wonɓe ka kammuuli ɗum ko malayka e dennanangal ko woni ka leydi kon fof maaya nde wootere illa man sha Allah si wona ɓemɓe Allah hoddiri yiɗi wata maayu nden mayde ɗon direct kono ɓe maayay kadi kono ko personnalité ji molanaɗi ko jonnaɓe teddungal Allah no respecti ko wiyete teddungal ko boy konen tu yawi ɗum sina ɗum halkitirgol ko nde wootere ɗum na probléme ɓe makko no kono no woodi ɗon moko baaɓe tedduɓe ɓen ɗon Allah dandayɓe yoɓe maayu ɗon nden mayde faɗɗande wootere ɗon ɓeya maaya taw kamɓe kadi ndaare ɗon no ɓe faatora kono fof maaya ko waɗi aya wino kullu tayin haalikun illa wajha ɗum accataɓe on istisna o ɗon ko stand by ko kenenti na few
on faami piwgol ɗon a sinaɓe ɗo ko kenen ɗum kono ɓe fof ɓe maayi ɓe fof aɗa hadis mo rasul sallama filli kaw yamirta malakal mawti o wara mo kala ko jogii wonki o wara fof haa heddo gaƴi malayka ɗi asrafilu en jibrilu en mikayilu en wara o inna allah lanni ko jogii wonki kon lanni allah wiyano heddi warana fof min ni kala ko wuuri o faalaara ko min ɗum heddoto o yaha o wara ɓen ɗon fof o arta o wiya allah hannde ko wiyete wonki kon lanni allah wiyano heddi no faala e wonu min tum o laƴƴa gite o miijito haa oɗon ka o inna allah lutta o inna an kadi joni ko an heddi warto o nanga wargol hoore makko ɗon o taa ko mayde muusi kon o inna allah simi annduno ɗum ko ni muusiri min nanoya yamir ɗum goɗɗo goo emba mi feƴƴinani tagore ma nde muuse ndiji on say noon o warto hebdo noon kanko ɗum ko ɗum woni mana oya aya ka suratul hadidi huwa al awalu wa huwa al akhiru huwa al awalu ko kanko addi o wonino hay hunde ala wa huwa al akhiru mo faala kadi wontude no wonirnono tawa hay hunde ala ko ɗum woni piro aya o yehe kay ɗum kasir ton faala donc en yimurande joni noon si summa nufika fihi ukra ko waɗi si tawi harfu atufu arɗo ɗon on ko summa tan waɗay on tan ɗon ulama e wi hakkude wuttango arnum si fof ma yiɗon nde wotere wontay duuɓi 40 allah tagitoya asara fiilu wuttowo o inna wuttu kadi o wutta ɗimmun noon summa nufika fihi ukra fa ida hum qiyamu yanfurun yiya kadi ko mayno kon fof no daro ko nden mayde ɗon juuti kono amma ko mayeteɗo kon ko seeɗani jon noon ɗan gurdam barrafiya ɗon ko ayeje honde signali wondema gurdanno ɗon ta ko ayeje qur'an nawigol ko hadis ma ko goɗɗo wi ko kala seyda ayeje qur'ana honde holli gurnan no woodi hakkude mayde nden kañum immital ngal ko ɗan gurnan ɗo wiyete gurnan kaburu kono ko albarrakiya ka kaburu ɗon ko ɗon wuurete allah subahana taala no yewta fi firawna e bandiji mum ɗin e kono mum ngun e bandiyagal mum ngal o yewti ka suratu Ghafir o wi wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab meni fir'auna e yimɓe mum ɓe lette sattuɗe muusuɗe bonɗe ko lette honde ko accugol maɓɓe paleji maɓɓe e tappiji ɗaatuɗi e mbaɗɗa teeriji maɓɓe labaji jokkita Musa ka caangol loƴe e halkeeɗon ɗum ko su'ul azabi noon moƴƴa o sifi ɗon haa kadi o yilti kadi o signalanoyɓe kadi lette yeeso ɗon kadi o yilti kadi o wi annaru yu'raduna alayha huduwan wa asiya ko weeɓiteteɓe kadi e yiite bimbi e kiikiiɗe tawa yiite gen hino sunna ɓe andi o signali lette kadi ko memata ɓe ɓaawo maygol maɓɓe ka o yilti kadi o haaloye lette kadi ɓaawo ɗen ɗon kadi o wi wa yawma alqiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al adab si aroyi kadi darngal si darngal ngal hewti noddanelan kadi fir'auna e jama mum on naɓa nommiɓe ka ɓuri sattude e leɗɗe fiyon ɗum ashadda al adab har hiɓe lette nane kono joni ko ɓurɗe ɗen ɗon o faala kadi en faami e aya on gurnanno hakkude majji ka ɗum ɗon ko aya ko on aya no ari suratu Ghafir aya go ari suratu mu'minun allah subahana taala no sifo kadi fi neɗɗo goo kadi allah daali hatta ida jaa ahadahumul mawt qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu allah daali ɓe wona e yettugol allah ni ha mayde nden ara nanga goɗɗo e maɓɓe tum o henna jooma ruddanta warat jooma mi torikema wata warat o engata négociation quoi hakkude makko e allah joni ɓay allah hino jaɓa yewtudugol e jiyangel mum mo heɗongel kadi o nanngama mayde o enna e allah ko gongat komi wonno e mum ko moƴƴa ɗo mi nanngama neɗɗo mi anndi maye e woni kono to faala en daaru ko façon gono gueɗo anndi mo engasude négociation o enna joni allah kon faala ko ya yiltitan ka aduna mi golloya golle moƴƴe komi salino gollude ko anndi o engage négociation allah no jaabade ko allah daala kalla o woye ko wiiɗa komi jaɓaade desa ɗum ko wolɗa ɗon na enen haldi fewmi tawaka innaha kalimatun huwa qailuha gol konngol ngol o wolɗo kanko woolingol mi annda fimaggol mi tawaka few allah daali kalla o woye mi rutitatama ka aduna few innaha gol konngol ngol gol o haali ɗo
kalimatungol ko konngol huwaga iɗu ha ko kanko wingol mi tawaka min haldida few jilti jente gura Allah subhanahu wa ta'ala dari wa min wara'ihim no e ɓaawo maɓɓe kadi kamɓe nangaɓe ɗon ɓe wara ha gasi barzakh gurda kadi ɗan ɓe wurata ila yawmi yub'athun ha ñande nde ɓe yimmintinte en faamiɗa andika affaire barzakh kadi no ɗon no aya on ka yettoye Allah o lanɗo yewtoye noon fiiɗarngal ngal kadi ko honno wa'iranta ɓe kadi Allah daari wa ida nufika fi sur fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaalu si wuttama ka alaadu relation ala minen gollidayno mi walli o mi golle ko enen ni ko enen hodduno ko honno ganditali men Allah wi fala ansaba baynahum relation fus ala kala mo yiidoyɗa ɗon no wawi watta hande o yiidade walla yatasaaluna hay goto kadi ala droit landita ko goɗɗo ono konto ko aljanna fof fitirɗo ko honno noon joni minen kadi ɗo yikame wonɗo ɗum ala ɗon mo kala no kipi haaju mum goto hakkita kay goɗɗo affaire on ka fewni noon ko ɗum wiyete ko